Sizoba amaNazaretha asizanga kwenza izinto sithunywe lapha ngoba abazali bethu behlele ezindaweni ezimbi. Konke basithume lapha behleli kahle. Basithuma lapha abazali bethu ngoba befuna ukuthi sizobabhelela la behleli khona. Inkinga ekhona kimi nawe angazi noma sesiqalile yini. Oh, wafika siphuma ezathi niyakwazi uhlanga amaNazaretha bayeke phangeni. Amen. Angithi kuyakuphithizela khona makuhlangene amaNazaretha. Amen. Njengoba sisho lesitabelelo sisho ukuthi bafowethu uShembu usimeme ngendlela ezahlukahlukene kepha ufika umuntu athunywe kulobu Nazaretha athi masefikile endlini yobuNazaretha umuntu bafowethu kulobu Nazaretha akaduyi ngoba nakwengaseze etempelini umuntu uyaduka ela endlini masabathonke kodwa aduka endlini kaJehova mayibonke Nkosi. Ngoba umuntu ubheka izinto angezile kuzona izinto esukuze kuzona ukuthi uzothatha ukuthi uthini umshumane uDokha benomkhokheli bese uhambe ekhaya uyokwakha indlu kababa wakho. Amen. Ilokho bafowethu sikuzelela endlini okunye nokunye umuntu maseganiyoke abona omunye uba nephathi nokuthi abone ukuthi ngoba nginemali angigana abafazi abaningi. Abone ukuthi ngoba nginemali namhlanje isabatha namhlanje sonke sibuthelela endlini athi hayi ngeke kushisa kakhulu kuleli sabatha ake sihambe mama sihambe siyoshaya umoya ngesabatha sihambe siyoshona le market. Mongahamba la ngongatholi iNazaretha lingaza lapha edolobheni manje lingaze lifunana lingasebenzi selikhothi ukuthi labe lizokwenzani ngelinye ilanga enye insizwa kaMdabo ngisebenza nayo kaDomeki ithi mhlobo isaloni ithi mhlobo ngiyacela ukuthi ngoba ngiphathwa zinyawo ongiphathela amafutha ngifike ngithi mina ngoba ngase station sesimela fika Mdabe uzokhotha amafutha ngeke ngikunike ngoba uyisayoni. Inokufika njalo lensizwa uma isuka emsebenzini ithaya kusebenzeki mhlobo ufika inokho endini ithaya kusebenzeki mhlobo uma ngawatholanga lamafutha akho unginike ngathi ngelinye ilanga mhlobo ngoba mina ngigere ebusuku angikuniki namhlanje lamafutha hambe walanda ethempelini. Kwahamba lensizwa kaMdabe eSanfesi yasihamba ethempelini yasifika ethempelini yabona ubuhle ukuthi kuhle kangaka uba umNazaretha yasihamba njalo esabatheni ingasiphethi isikhathi sokusonta.
kwahamba lensizwa ifika ihlaliswa njengoba kuhlela umfowambili la duze kwami kodwa uhlelo kwesakheke nesikhathi ibe siyahlaliswa kwathi ngelinye inyanga enkonzweni yasemini ngesabatha singalela abantu bebuka yasibuka umkhokho lensizwa engena esangweni wasefika waseqhaqhaba phakathi kwabantu kanjena wasefika ehlala esikhaleni wahlala phansi yasethi yamsukela wasethi umkhulu wayo ukhokho wayo hayi ungangisukeli kuleso sihlalo ngoba abantu abaningi baleso sikhathi bahleli kusona nawe mbanjisiwe isikhathi yosithenga nini wena ohleli kusona sakho yini la endlini isikhathi ohleli kusona iNazaretha uhlembwe ayikho into ayenza ngephutha iNazaretha libonakala ngesikhathi imali yesabatheni alibonakali ngeselibuya lingaziyona umakhelwane uthi lo muntu ubephumaphi ubonakala ngesikhathi ukuthi lo muntu nakafaka isikhathi ekhwapheni usephuma esabatheni noma uye esabatheni amen ngeke ngafika la ngiza ku 23 la phezulu la ngafika abantu bezisicakacaka emgwaqweni ngathi mangiqhamuka ngoba ngibhincile base bethatha yena ngushambe yahlakazeka leyo nto uba ngangiwutsotsi nje uba ngiwutsotsi nje yayizokwenzeka leyo hayi bafowethu umuntu masifika kulo Nazaretha uhamba ubhabhadiswa abuye kobhabhadiswa athenga isicansi athenga umNazaretha athenga isihlabelelo amathuluzi ushemba sinike wona athenge neBhayibheli yiwona amathuluzi ushemba sinike wona ukuthi ekseni ngo4 uma sithi vuka nathi uma ungenaso isihlabelelo uzosho kanjani wena uzosho ngani bakhona bathandazile nje la endlini ngo4 amen mncane futhi baningi abangathandazi ngo4 waphela ushembe umthandazo ka4 ushembe ubekela ukuthi ube kusizi kuwo zisuke zifikile izingilosi ezizothatha umthandazo wakho ngaleso sikhathi ukuthi osukini wena usibanibani ubikeni uma ungabikanga ngo4 ubikaphi ma ungabikanga emthandazweni ka4 ubikaphi wena inkinga zakho bathi abadala umohlulwa umthandazo ka4 kusho ukuthi nethuna lizokuhluka asugcine nje umthandazo ka4 imithetho uma umuntu enyangeni maNazaretha njoba lana size emjoveni la endlini manje ushembe uzosijova ngemjovo yakhe ngoba sigula sonke kodwa omunye ubona omunye ukuthi uyagula ushembe uzosijova ngomjovo ofanele umuntu la endlini ngiyacela kushembe angipha amazwi azowa umjovo kulabo abantu abayilethela endlini ngoba siyagula sonke nami ngiyagula kepha ngicela umjovo ozojova mina uqede ukufa inako mayibonke Nkosi amen sisandinda basini sabashia
Isikhathini singaphambili kithi. Akabakhona amaNazaretha ngingakazalwa. Bomkhulu babo. Kwahamba amadoda emabini. Elamana. Akuya kuNazaretha. Asebuya nje izinto zasemhlabeni. amaNazaretha akuhlubuka kulolu buNazaretha. Noma ngabe uyiNazaretha namhlanje ukashisa nyama kodwa ubhala ukuthi uphulisa abantu. Ahamba iminyaka lamadoda. Ahamba iminyaka ngoba ngwazi mina. Kepha kuthena mase ngikhula. Ngase ngibanjwa zinkinga ngadlula nje esikhathini soba ngibe ufana ngiseyibhungu elihle nje la kancama mayibonga Nkosi. Ngenza izinto zomhlaba ngisina ingoma ngithi kuphelele. Ngithi nje ayikho enye into engaphezulu kwalena. Ngiyakhumbula amaNazaretha uShembe kade sasidala ngaye singamazi ngicela uShembe asithethelele athethelele nemndeni ethu ngoba isithumelana nje abanye bathi ukuShembe. Ngiyakhumbula saphathi induku emakhaya uthi ma kuthiwe abantu ababili mhlamba abathathu abavale lapha emfuleni ebesethu umuntu lana akudluli ngishunyana kaShembe nempela nami ngangusho lokho ngishaye phansi induku kuthuzithuli ngithi noma unyana kaShembe angazi ukuthi lo Shembe ubani kodwa sengiyabona manje ukuthi uShembe into enkulu kwakuvela abantu besazi ukuthi into enkulu. Amen. Ngakho babethi mayevalile emfuleni athi nonyana kaShembe akazodlula. Kwahamba lamadoda kuthena umkhulu osaphila ngoba okhokho laba engikhuluma ngabe ukuthi babathatha uNazaretha babe babiyeka uthena umkhulu umzukulu indodana kaKwetse ithi yona iyasibiza semndeni uma sesifikile ekhaya ithi yona bafowethu nani madodana nabazukulu njengoba ngilibize la khani umndeni nonke la ekhaya kade ngihlaba izinkomo. Bengizaba kodwa manje sengizohamba emhlabeni obaba bafika kimi bathi lezi nkomo engizitaba ngeSabatha ngoba bona bamaNazaretha abazidli lezi nkomo. La ekhaya bathena kugcina iSabatha umndeni wonke wesibongo sakithi. Kepha ke ngoba into yasezulwini bafowethu akwenzeki. Lo muntu wathunyelwa kokukhuluma kwathi mase kufika isikhathi sakhe umkhulu uSheli ubahamba emhlabeni usehambile emhlabeni sebekhohle abantu sebefuna ukumgiba ngeSabatha sekubuyisa inkabi yenkomo inkomo yalahleka izomphelezela kwabuyisa imbuzi yalahleka izomphelezela waphelezela ngezigugu ngoba basesikhohliwe thina basemhlabeni ukuthi umkhulu wathi iSabatha la ekhaya noma kungekho umuntu okholwayo kuyimina ngedwa engangikholwa wathi iSabatha la ekhaya landela nanga umzukulu uyena ozotshela ukuthi kwenziwani ngaleSabatha noma uhlele ekhaya kodwa alicina. Izolo bekuLwesihlanu kujwayele nje ukukhuluma lo. Izolo bekuLwesihlanu abantu belungiselela iSabatha. Khona isangoma sakithi uMasayimani intokazi yakithi eyayiphatha umuthi kodwa iphatha umuthi omuhle wokuphilisa mayibonga Nkosi. Ngelinye ilanga isiyafika kimi sihambile emhlabeni ithi indodana ezulwini lapho sihlala khona sivuleliwe ngo12 izolo ngo12 emini uShembe usivulelile emajele esuke esiteli kuwo wathi asihambe siyemakhaya kepha inkingi bakhona masekushona ilanga ngoba uma sekushona ilanga lapho kubaswa khona ngoba phela siphuma emlilweni saboshwa ngoba siphuma emlilweni siyesifuna isihlobo noma ubani ongabasi ngeSabatha ukuthi sihambe siyophumula khona ukuze siphinde uma sesiphindisela lapho sibe sikuthole ngoba uShembe uthena sizophumula emakhaya sizoshumayeza abantwana bethu ukuthi abaphenduke bagcinele iSabatha. Khumbula usuku lweSabatha. Khumbula usuku lweSabatha. Ulugcine lube ingcwele. Ulugcine lube ingcwele. Osebenza insuku ezisithupha. Osebenza insuku ezisithupha. Wenze wonke umsebenzi wakho. Wenze wonke umsebenzi wakho. Kepha usuku lwesikhombisa. Kepha usuku lwesikhombisa. Luyisabatha likaJehova. Lisabatha likaJehova. uThixo wakho. uThixo wakho. Ungasebenzi umsebenzi wakho. Ungasebenzi umsebenzi ngalo. Wena nendodana yakho. Wena nendodana yakho. Nendodakazi yakho. Nendodakazi yakho. Nesisebenzi sakho sesilisa. Nesisebenzi sakho
sakho sesilisa nesesifazane sesilisa nesesifazane nezinkabi zakho nezikhabi zakho inkomo zakho lezi ezisekhaya nohambileyo kuwe osemzini wakho nohambileyo kosemzini wakho ngokuba iy'nsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukulo amen waphumula ngosuku lwesikhombisa Nkosi. Amen. Uyabona indaba yokuthoma amaNazaretha yinhle yimbi. Into nje ekhona emhlabeni inobuhle bayo nobubi bayo. Into engenabo ububi bayo kuba iNazaretha nje liqondile. Lo Nazaretha bafowethu asingakumix nento zasemhlabeni. Uma sikumixa nento zasemhlabeni sizothi uNazaretha awukho umehluko ukuba uNazaretha nongabi iNazaretha kanti yimi emixa into zasemhlabeni nento yasezulwini. Bafowethu lobo uNazaretha uma lifika egcekeni cha kithi akufikanga naye nyakanyaka. Kuyenzeka egcekeni makufika lo Nazaretha bese kusuka umsila. Kepha wena ufika no Nazaretha afuneka mawuthobeke phambi kwabazali bakho ngoba usukufika koNkulunkulu bakho basegcekeni. Bafowethu uma sithula ukukhona emakhaya emagcekeni kepha size la esontweni sizofika sihluphe nasesontweni sihluphe umshumali dwaka ngoba nasekhaya silaleli. Udwaka njengoba ufana nothisha. Ungabheki unyama yakhe noma umzimba wakhe kepha khona into ebekwe kuwe njengoba kuthiwa umshumali efakele ingubo kaShembe mayibonge Nkosi. Thina ngala njengoba sinhlanhla uthi nje siyabashumayela emakithi. Amen. Ishoni thina amen. Amen. Thina singabashumayela emakithi kepha la sontweni ukhona uJehova omisi ukuthi umshumayeli ukhona umkhokheli ngale omisi ukuthi umkhokheli. Amen. Thina makithi silethela lana ukuthi asihlanganise abantu abahamba bexabene abalele phansi kwathula lomhlaba sihlanganisa abantu abaphile enyameni ukuthi ababe ndawonye kepha kunzima uma sihlangana sibehlangana ngoba kudla inyama bekade sihlangana phezulu kwamabili. Uma sixabene nombili angimele sidle gqokweni elilodwa singayilungisanga indaba yethu ngoba sibhalwe icala sobabili. Funeka masilungise indaba yethu kuqala. Njengoba kade kuqala iviki phansi uma ngixabene noMathulu umakoti wakithi kumele before ngene isabatha izolo kube indaba yethu siyilungisile. Ngoba uma siza nawo lana sithwele lo mthwalo uShembe athi singawuthwali ngesabatha size nawo endaweni engcwele. Umthwalo wafethu akushiwo umthwalo owuthwele ekhanda kepha inhliziyo yakho iyathwala umthwalo njalo masabatha onke uma wena unamagqubu ungadlulisi. Bafowethu engitsiza kaNtshiliba isebenze ebhusha lapha eSiphingo isine eminyakani iNazaretha bese kuthi kumakoti wakubo wayo lensizwa isemsebenzini sekufika amadoda amabili athi la madoda amabili uPhusibani bambiza igama lasekhaya athi naye akekho useThekwini bathi sahlupheka safike ngekho uSibani samthuma kulobo uNazaretha ukuthi akasoze asenzele ukuthi nokuthi kepha kuloko afika akaze aqala ukwenza abese thula lamadoda isithenge asimbulali ithenge asingambulali asiqede umsebenzi. Lo mama engqondweni yakhe wavuka ethuthumela ngoba akazi ukuthi isinto isinqumo esinethatho ngoba lamadoda uwazile ephikisana ngomyeni wakhe engithi akabulawe athi singoba babakhe thina esamlethe kulo Nazaretha kodwa into esamthuma yona akakayenza akaqala.
Wasekhamba wafonela mama wathi Ntshiliba awufika ekhaya wasiyafika uNtshiliba usethi baba la kafikile abantu abathe bawo sibatman nosibatman bathi wena bakukhethela la eNazaretha sekuze kwangena nezingane zakho la eNazaretha kodwa ngakanazo azikaqali ukwenza lutho lento nje anina kuya kuleto ebabenikhethela ukuthi nizoba amaNazaretha laba bantu bashilo kubini ke baba bathena omnye uthena bulawo omnye wathi akuqeda umsebenzi asithandazeke ongcono ukuthi abaqede umsebenzi wena uphile ukuze ukwazi ukulungisa lento abayifuna kuwena kwahamba ukuphela komsebenzi eNazaretha kuhle ekhaya kodwa wathi mawumhla uphela exoshwe uTshiliba ebhushe esiphingo kwakikizwe ekhaya ngoba kusho ukuthi kuvunyelwana ukuthi akuphela umsebenzi angabulawa uTshiliba mina sengiqalile ukwenza ngikuthunyile ngoba la ekhaya umuntu befika eNazaretha ufika lokhu eNazaretha umuntu akhonze ekhaya kubo ukuthi sengicela ukuba eNazaretha bese yavunyelwa bese hamba kathothoze emveni kwabazali niyeza eNazaretha ushintshe wena ngoba ubheka nomngakho umuphenduke kulokhu eNazaretha suganiwe akubheka ukuthi usethi uyakholwa lo uyakholwa mina eNazaretha ngangazi ukuthi konke engangihlukanisa nokushela into engangiyithanda kabi sona uNkulunkulu ongibambela sona leso ngangikuthanda kabi ukushela mina eNazaretha ukushela nje ngangazi ukuthi konke engangihlukanisa nokushela kodwa uShembe uthi sisandinda wasimisa saba siya bephuza uma ushela kakhulu eNazaretha usuke umkhohlisi ngoba uma ufika lapho uqamba amanga kuyalotshwa nje ukuthi sibani mamqambe lingani yethu amanga uma ngezicala mina kambili basuka abantu bakambili babaye kwabakithi abangekho ukuthi ingane yeni ibonile ukuthi yenzeni enganeni yethu bafowethu njoba sihamba sichitha imigqomo emizini yabantu asihambe phela soyibutha bafowethu le migqomo esichithile emizini yabantu asihambeni siyibuthe senze okushoshe Amen. ngoba njoba sichitha imigqomo nje sizosuka manje abangakaganwa bathanda kabi ngebhetshini onkunzana bathi nje mina ngebhetshini kodwa akazi noma limfanele yini ibhetshi lingakufanela kanjani wena siwonile ingane zabantu ngaphandle likufanele kanjani Kade uchithi imigqomo yabantu emzini yabantu kodwa wena uthi hayi mina nje ngifuna intethelelo ngifunile uyifuna kanjani ngoba lapha engimboza khona uShembe akahlanyi uNkulunkulu impela nakhona lapha kwembozeni kodwa wena ngoba wonile uzofika kunike lento ishilo ibalekile lento ishilo lapho thendo uyifuni uzofika kunike yona ukuthi hayi wena ngoba usunje thatha lo osemboze ngephutha la sesandinda wasimi asabashia Nazaretha engcwele bandla lasenkanyisweni uMshumayeli Jwaha ngiyabonga baba ukuthi ungimise lapha kule ndawo esindayo uma lapha eNazaretha akulula ngoba
uyamalana kanti uyalahlwa. Kungenzeka njengoba sengikhulumile lana belanga libaleke kangakani ngikhuluma kwami ngikhuluma ukaShema. Inkonzo maNazaretha mayisuka iphethe eseceleni iyalotshwa ezulwini. Ngiyacela ke Thembe azayilobe lenkonzo noma ngizalwa abantu abanwayo maNazaretha. Ngithi kwake kwasuka isidumo maNazaretha ngami. Ngiseke eswini kumama ngina 6 months. Kwasuka isidumo ngami mina badisana abantu bakithi kwaliwa kwaindaba kwashiselwana izindlu. Bedisana izalukazi zakithi intombi zakaJama zidisana endini kwethu mina ngina 6 months eswini kodwa lelo qala maNazaretha alikakathethwa namanje uma kusuka into ezoba isixakaxaka emndenini ikingifake noma ngekho kuyona kodwa ngithole sengiphakathi. Kulobantu maNazaretha balamanayo. Kulobantu maNazaretha baphuma usinu sinye. Kodwa umuzi wakithi wahlakazeka saze sihamba ngozalelwa kwenye indawo mina. Leyo nto maNazaretha ifuna mina njengoba ngiyiNazaretha nje ukuthi uNkulunkulu obengakimi ngelinye ilanga ngiyilungise. Ngoba laba bantu njengoba balwa nje namanje abakade ogqokweni olulodwa. Ukuze bade ogqokweni olulodwa ngoba yimi ekufune ngihlanganisa abantu abaphila emhlabeni siyabe sobathethela amacala. Ngicela kuNkulunkulu abakhumbule. Akhumbule nathi esiphilayo. Ukuthi asenze imiqondo yethu ibe ngancane. Ngoba maNazaretha angiphe nokuthi mangikhuluma kubo ngikhulume bangizwe ngoba maNazaretha kuyenzeka ngifike ngibhimbe mina uma ngifika nalo Shembe mangifika kubantu ngifike ngibhimbe azathi baze bathi abantu mhla kufika umbili bathi abantu hey uyakhuluma into esizwayo lo uhlele esibhedlela lwala ekhaya. Kuyenzeka maNazaretha iNazaretha kube lona elimendleleni yokuthi abantu bazokholwa la eNazaretha. Ngehlahla mina ngathi mangiphenduka ekhaya uma uMaZulu wasephenduka ebayiNazaretha ubaba waphenduka abayiNazaretha ubaba usaphila maNazaretha mayibonge Nkosi. Amen. Ngiyacela ukuthi mangikhuluma kuye ngoba yena wayekhona ibone babelwa leyo mpi bakwazi ukuthi nabangasekho basilekelele kulempi eyasuka ekhaya sikwazi ukuthi sihlangane emhlabeni nabasezulwini bahlangane ukuze uma khamba mina ngingahamba manje yabo nje mangahamba manje ngenze ngendawo maNazaretha. Ngiye ngizibone mina maNazaretha la khona ufuna ukuzijaje wena ukuthi noma ulele kini uzijaje wena ukuthi mangasuhambe manje ungangena emndenini ungangena ngoba wenzeni. Ngoba abazali bakho mabeboshiwe nawe uzofika uboshe lapho bayikhona noma ungenza kahle uhamba uShembe athi wenze kahle la endlini kodwa umndeni uzohamba yokucela Shembe wenze kahle kuwe kepha kithi ekhaya kenzanga kahle. maNazaretha engcwele ngiyaxolisa lapho ngona khona umshumela Dwarha ngicela uNkulunkulu angivumele ngime la kwenye indawo ngathi ngiyeke inkonzo ngalesikhathi kwase kuthiwa inkonzo la ekhaya ngo-past 10 njengoba ku-10 past 10 nje ngizocela umshumeli wenkosi angiqedelele lo 20 minutes inkosi yombusisa amen aqhubeke nomsebenzi wakhe inkosi ibusele kuzule amen. Amen. Iyakhetha ulwazi lweso. Ngiyabonga kuye insizwa yabancane ikhamba njengisakhona. Amen. Thatha inkonzo yasekuseni inkosi ikubusise. Amen. Sizobonga inkonzo sikhile ekuseni uNkulunkulu ngesabelelo sesikhombi inkosi Amen.